Mwihoko wa timu ya Nakumatt guthaka ngucanio cia Kenya Premier League kimera giukite ni ukorirwo kiongerereka. Uyu ni thutha wa timu ino kumatha hotani wa bao imwe gwa gibugu magithaka na Ushuru. Bao ino ya mumwe ifugirwo ni muthaki Tom Adwar kuhitukira mukwanjo wa free kick dakika-ini ya 21. Nikwambiaje na nimeiata. Ona thengia wa timu ya Ushuru kuonania muthako wa gikiro kinene gibindi-ini gia keri, Nakumatt ni metiririe marugama na bao iyo imwe. Leo timu ici ikuroria maitho hari ngucanio ya gucokeranwo iria itanyitwo guthakwo mweri 28 mweri uyu kiharo-ini gia Kasarani. Is a win, at least we are one step in front of them, but we really need to at least fight harder because we know the return leg will be tough. So as by now mimi mwenyewe najua vile tutaenda tuketi chini na wachezaji wangu, nafikiri wameplay part poa, wamecheza poa. They were so unlucky wamelose game, nafikiri tutaketi chini to plan for the next coming match. Kogena kuone ate muthwalo chino gwako na ngucanio ya Sport Pesa Shield Cup Final. Ngucanio ino igakuruhania timu ya Sofapaka aria magakumuthurana na Kariobangi Sharks thihanda thake na dakika 15 kiharo-ini gia Kasarani. Muhotani wa ngucanio ino akarugamirira Kenya thiini wa ngucanio cia CAF Club Championship mwaka ukite.